dam pasavom te hamitita hiala chu pudu hi thil hi asoi mai zela ni thil ra hi sorry bial ko thir bial kan din tumpo chuan ka khak nge nge a veng che pa khuan a min ka reta chelo kan group president ina ania kan muduna bial ko thir kan pudom na in huwa na kan nei lawa ani pon mi holawa ge pon ka holawa i MNF party sanga za kwa som kwa le pakhat kwa ni vela lo lu khan hei veng in chenom kan nia a party a general secretary te kan lo nia thala ya te kan chuai ve nok noka tin long mall village council atanga in dang chol muna om man nia chuan khula kan VCP kan ni ringa thina na kan in tlo po khop mai MNF a lo lu nuwa pe khan chuan ka mấy sei pha lo khop choi moi na de po kha atong ka dong thina sang khat zakwa som kwa pathum in than don a khan tlai khat chu in than ma thanga tharuk vel al om khan lo lut lola ke ka lo boy khop mai engani ta i lo len ve te tlat ka ti a hi kan pu zora me na ram luna ka waleng khun khan do kan ko ma i bial du ber hi sitting MLBL ni lo hi sang ni som pathum mai sarkar kan tum sia lo thlang lo vil advance che pudu min tia ta chuanin tuna han thang room kha ka ngai tuna khana lut mai lo dewa chu wang chon nang hi man tang kai che ka duwa tin chu ta chuan headquarters mi poi du hi campaigner thai te piang hi thlung lovin thlang la chu ka lo sil vek don ne tia kan ne na soi ni ka ina avalo om be ka tia ta chuan kan ti chhozela ma mit biala hi I thlang teang kan pu chu min sil sak mai don am ni tia chuan kan pu ka phone ngala ni tin kei kha e kan pu bula khan campaign a chuan porin tluang hi ka du ber mai atia wangin aron soi fel ngala kan in zui ta chata a toy zongin chuanin ma mit bial kan pani in kan fang dun ngata ke in kar te kan nei ve a mar chu kar ha ken thelo wangin khong te ala chia ama in zip sipai recondition thadeu mai hi ne ya chu kan in khal chho ka ni kan panin a chol kar tel fe mai kan zuk bung dun tlawa ka hriat reng chu mun pui tanga tuna airport kong khwanin jipe bul rotin alakala airport al om lova ta chuanin a jip four wheel na a gear lever kan tibo kan zong le ta ken tui do me kan hong dun he he so da tanga in seto le in nel kan yamara chu in rin tlai ni a kan honga lim takin amara chu tho tan ji nga khai lo leng thaman loke matia a leng thaman tho engani ta ka tia ai ti lok te nga tia hei ka zuk leng tha hei kan bial ma mit kan thlango ta pu bula khan I soi to sia tiang hena phal nai kan han tia Mahse kalung hi cha dom zat lowa khotlo po tu tam lu to ke kal ngai nen khatiang kha ko che box sia min soi sak soi lo chuan bial kho thlir bial hi thlang non le ta ila kan pu hen min pom sak tho angem leo I soi ngam me te soi ngam te renga kan pu te chu kum tam min zui kan ne ka soi ngam lom ka tia ta chuan a chan chu bial ko thlir bial ka han ti le na chana po kan pu in sarkar na kan siam manga nang hi one of the minister choi lut ngai tur ka nga ya min tia wangin airport ta kan la nei lo nen phai lam dor tur hen ka in nga ya sa an lo sarkar ni chuan ta chuan silchar airport atanga Delhi pan tur kan ni do na kalpa he tia han Delhi han pana kalpa le hong pa mani bial han tlo chho zel thei khan ya kan ti dewa he ma manu nen he na ti ma manu ti ma nu pui usai hi mo ke chong ka uwa tiang kha. This serum needs to be banned. It has 12% niacinamide and azelaic acid, and जब आप इन दोनों को mix करोगे तो you will get rid of your clogged pores, acne marks, bumpy texture, oily skin, and enlarged pores. इसमें double encapsulated niacinamide है, which protects the efficacy of the ingredient till it reaches the base layer of the skin to reduce acne, hyperpigmentation, and excessive sebum production. It's the 12% niacinamide serum by Foxtail, which is super lightweight and hydrating, unlike some other niacinamide serums in the market. Also, इसमें azelaic acid
acid hai, which is my favorite ingredient for acne prone skin, as it has helped me in reducing my acne marks, texture and redness. And मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा that I even got myself a backup. And if you also want to try, comment for link. If you are running a business where you are the one who's managing operations, sales, marketing, finances, hiring, and everything else, then let me tell you something. You're not really running a business. Your business is making you run because you've set yourself in a trap called the trap of self-employment. Self-employment is a situation where you start a business, you create jobs, you pay salaries to your team members on time, but you end up doing the work that your team is supposed to do. And in such a trap, it's very common for the business owner to not pay himself or herself consistently, because you pay yourself only when there is money left, if there is money left. Now, if as a business owner, you're stuck in this trap and you're serious about breaking through this trap and build a business in a manner where you are not stuck in day-to-day firefighting and you can focus on growth and expansion, then I invite you to be a participant at my 3-hour training called the Business Success Workshop, where I will teach you how to go about building a business in a manner where you have strategies, systems and teams in every single department, so you have the time and energy to focus on growth and expansion. And all of this for just an investment of Rs 99. Hi, my name is Rajiv Talreja, and as an educator for the last 17 years and as a business coach for the last 7 years, I've helped more than 25,000 business owners set up strategies and systems in their business in a manner where it can grow without them. And I myself have built 4 businesses and own 1 celebrity sports team. So I want you to be a part of this learning journey so I can help you structure your business in a manner where you play the game of growth and expansion and get out of the trap of firefighting. So register yourself right now for the Business Success Workshop. More than 182,000 business owners have participated in the Business Success Workshop and have given us a rating of 4.8 out of 5. So you cannot miss this opportunity. Click on the link, register yourself. On completion of your registration and completing the training, I will also be giving you bonuses worth ₹5,000 to help you in your learning journey. So click on the link, register right now. I look forward to seeing you in the Business Success Workshop. Anin kan han at lotia ka han Sri Lanka la kan puina rin tlo mun po ni sela pu du tan chuan ni sitting emele bia lo hi chu kan phal sak vek ani ai tla rong mia su se hela po alo in zu fang du na nga ala lung oi lo ni pon bial nang te poron ti zel ro se atia min welcome em mani ta chuan ka han sil sak le a lom takin e tiang khan kan zuk fang dun le a kan fangat ngata wa nei thlak tak nge kan ti don khati lai khan kan is mizo zinga kan is senior pulal khama kha oma pulal khama kha kan han leng du na delhi khan in engam tribal affairs lama hian nge ni ka chi alwa a portfolio kha ta chuan secretary khan ni ve ni ta chuan in kong te po khamin lo ko mo pu kha banen khan an lo close ko mai pu du kha kalom khop mai ta chuan in swalam panga khwan in sai phai sai pum ti te khung zong tan khwan khami central atanga direka enga ni ek in tran puina toilet e angchi akha pukhama khana lo soi muwa tiang chuan in pukhama chu khala no relo te khan sangson ani ta nge nge a kha state enga ni state finance alud lo khan direct in lo kalani kha kan sem dun le vakani tiang chuan kan beya in than puan alo nia toy zong kan in zuya top thengin vot thak top zan mai ni lo result puan ma zan te po in ACPC ho khan sai puma kan unit president te kha pakhata kha lazain an lo hlinga ital angani islin na hi ital cha chuanin in natana la omang tik te khan lo tia khang te thlawang ka zu hawlo ni ke ma hian tiang chuan kan in kom na sa kan in zui na sa kho maya chunga chang chuan in nel kan niatin ko sana hian kan
ส่วนมุนโกสนุปาเนี่ยแค่นี้รองบอลตัวกันเนี่ยเบียลอินคอมปุยอะไรแรงกันอินหัวแรงอ่ะทีนกันอินคลอสมันก็ฟาดพอเห็นอันนี้สายอันที่ไม่ปุดโดมันปุยฮีคอลเทนไอ้ดูนตลานท้าละคุยเทนดูนตลานท้าซาบเทนดูนตลานท้าอันนี้อุตสาหกรรมบาซาร์หัวแค่นี้กันหัวนักขานินจุกตัวหัวเสตกันเนี่ยอันจำเตกันซิงเวนิสาข้างแต่ดูด้วยนั่นละเวชุดที่ครบจังกันอินปอนี่อินหัวนักขัดสวมเราแรงไม่มาลชวนมามีไงอังก็เขาอินหัวเขาจะอินโลนี่เรานี่ละเวนี่ละเวอันนี้หัวละเวจุมีบิลเขาถือระดินจุอันติกุมเงค่ะสังขัดจะกว่าสมกว่าปฐุมผู้ไว้เวงผู้ไว้เนี่ยนั่นคิงตามอันนี้เลย Assembly House ข้านี่อินเบลเลยเสียจุดที่เขาอัตตะก็อินโพสิการอินเบมีมัลทิลข้านี่เสียปนกาเฟ่ลาวกติยาค่ะอาจารย์จะพูดด้วยฮีทิลฮีสวยไม่เสียแล้วนี่ทิลได้เลยฮี sorry เบียลเขาถือเบียลกันดินจุ่มปอดส่วนก็ขักเงี้ยเวียงเจ็บปากควันมิงกาเฟ่ตัดเสียเรากันกรุ๊ป president อินะอันนี้กันมุดูนะเบียลเขาถือกันเส้นขานกวลมอยทัวสยาเวียงเจ็บทัวสยาวายเร่งแต่ปนินกันสุขะชิมล่วงสวยเลยส่วนวายเร่งเตียขานสวยเลยนี่เฮตียกันนี่เด็ดอ่ะ official กันเด็ดกันสุขะกับขานเริ่มนั่นแหละมัวนาตานาอัฐอนสัจจาลอนดอนเท่งอากาศจุงจางอันนี้เลยท่าอันนี้นะสวยวักไม่มาเสมุนเลียทุสวยอาคารอันนี้นางโลเวกไหมข้าก็ง่ายเทโลก็ช่วยแล้วนี่มิช่างเบี้ยแล้ววะข้าเอ๊ะक्या I don't get any pickle मैं उससे पूछता हूँ pickle के बारे में कोई जरूरत नहीं You can talk to doctor at checkup tomorrow और फिर नर्स पुष्पा से भी मिल लेना See they may have changed my heart but still it beats only for you ma'am Life is lived in the little things. That's why we take care of the bigger ones. Gleneagles Hospitals, where good people make you feel better. เสียงข้านอักเสบดัชโลกไงจุกเสลวะอาทิลสวยฮีเลี้ยมาไงนี่อันสวยปุ๊บปะเฮียนโดดสวยจุกติเสียบีลวังอักเสบไม่เดี๋ยวทิลฮีอมชีนินกเสียตัวน่ะซัมบิเฮาสาปขันนี่เท่าไหร่ข้างกันหันสวยชัวปอขันเอ็นตีนันZPM Private Members Resolution Private Members Bill อันนั้นปุ่นลูกข้ามีไงนี่revenue settlement จุงจางข้ามีจุงจางปอขันกันที่เวดดูฟิมอันนี้อาจารย์จูหัวถล่มทิลปอนนี่แล้วว่าเซลซีไบเล็กโซลาหันเก็บปอกกัลเวียแคมเปญขันข้าตาทุสวยข้าอามักขี้กะเตียรีคอร์ดที่กัดโฟนอ่ะปุ่นล้อมเบก้าทุสวยไงข้าข้าก็นี่ให้มีโกชันหูนี่ MPF หูมาทุสวยแต่ข้านี่เอ็นที่นั้นลาวลุยฮีก็ขั้วปังกูตลางนุลาตลังวาลรวมต้นกันใจมวยลงกันดังแต่ชวนนี่สังหากันคอยกุมตินเฮียนFish Festival กันในยังอันตีเวล่ะค่ะrevenue ขลาย private members bill กันหันสวยอาคารก็เจ็บปนี่ขลาย bill กันตีชวน textile สร้างตัวเสียชีพ bill ตุไปนะให้ลายลาวขัวจะตีตุ่มดานะฮิบวยทักดูลองโมกตีเวล่ะค่ะมินอันไงเทตลอดวะตินซูไม่นิลาวินเสียชีพ college กันดินังอาทิตย์ก็สวยเลยจุดตาปอดชวนินเบียกโลกที่ปกกันในตัวนี้อาทิตย์คอลเลจดินโดนเบียกโลกนี่เสียมง่ายเงี้ยนี่sorry 10 ซอลหันเบียกโลกที่ปอดเราบุยดูตัวคอลเลจดังที่ปกกันในตัวนี้ที่สุดท้ายเริ่มตีเนี่ยเราคอลเลจดังข้าข้าไล่คอลเลจดินตัวข้าละหุยตัวข้าตีงดเทเราใช่ไหมข้างแต่ข้าทุดิกจันเวนี่เสียงไงแม่มันนี่ตินจูไม่นี่ละว่าเฮตามัดด้วยกันขั้วปังกับฟันนี่นาทีเงี้ยมอเตอร์กันโอ้ยโลกเกี่ยกันแล้วโจกันตีงาลงกระดังอาเตียข้างแต่ข้าฟันที่กันเลยซาดเวกหน่วยซาสมงานนี่ไม่กุมขัดกันฟันในข้าMLAจงข้าเตียเล่า
mặt lùi hẳn khổ nó tuổi khóc thế cái chú state budget trang con thiếu thầy lâu nè mò ta cho nên tùy lạc nó thế cần mang tùy in tuổi thiêng liêm cần bé ngã tiếc tin chú mấy lần này là wa thiên zol so anh này khóc bùi cần đi nè trong cam tắc hạt na ông này mi sinh nuôi xóm ông thấy na hi din har sa cái tilo kan sarkar chuan sen thala ho tu ta ka bianga min rem ti pui po ka ringa sumlam har san no mani pon foreign a kan thok tha nga henga hianin foreign tran puine po kan dilanga tin har sa deu ni pon Christian missionary Christian state ngai poi mo missionary anga rong bol na anga ngaya hetiang noi som chena to kho pui min din sak to chu mu poi kan mu thoi to ne tiani ka chu impossible ni ka te kai chu thil theilo mi zo be pui zong zong hi kan minority sa tel lo hian noi som vel kan ni lunung hian khang kho sak na zong zong then zo la din hre thei anti mai te ka amu mang ram hi asoi ta de we manio ka tia chu wang chu hau sa khan karon ti thin ni tin budget te po aron soya budget chebere ni anh này Meghalaya is basically divided into 3 hills: the Garo Hills, the Jaintia Hills, and the Khasi Hills. The central part is financial anh này management hi in thiam lo ni te han ti chia ma khang po karon soya budget pola farmi alo minister pola ni mi alo sarkar na pola chel mi alo khan voi khat yang ma thua state budget ve reng ro ha du kal pui the khan ni lo officer te le kan official finance lam mi thiam te tu la kan nei kan mi zo pui te ge ram mangai tu kan officer te lo hela kal pui the chuang lo lik takin ka soi khan huat lai taka chu mani thalo le nu pui te hlo ba ki financial thila hian in la khoi bik lowa ka ti ani chu wang chuan in khang kha kan ti khami malin huat na lo ngai tok ten oma tin ma khan a hota dewani ka ringa trong ka moilo tak parliamentary ngani language ni lo dam pasavom te khami ti ta hiala ama so kan lo mang reng phela ka fa te podan lo ma apadu ana ti se so lo mam pa lungai su hei kan han pri na nge in than len ti sa thi sanga veltal dam pasavom ti hi a picture na hen ti langila pri nang on tian phur ei me mai lo ya atiang kha ni zo ka mi malin huat na chu nei lo te lul mai ama